āthumli okathuili aina kuitui kawai kapo maning mana ka āthumli makpawi aina mayon mi kawai kapona John kapik sang trada shini tuiza trada panga. I do not pray that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil one. John chapter 17 verse 15. John traditionally hili JISHUNA SEIHÀ wuivāng SEIHÀ sāmi kala sākhangatha bingwui tui shāda Jishu Khristali shitkasanga āthum-wui vāngla SEIHÀ sāmi. JISHUNA ithumwui pangmon kharei sāda kala āwui okathuili ngachang haora kaji theida āwui thikashurabingli pangshap pomi kaja āwui otngarut hi āthumna sāmaronvā kawai kangarana variena Jishu Khrista aka kangasa thada āwui thikashurabing saikorila khokasa kawai SEIHÀ sāmi. Jishu SEIHΑ jinami bingwui mirinli kangachai kachunga kuirami. Hitada sāda SEIHΑ kasa hina vareli pai mai tuidangashik paya kaji theikui ngasaka. Jishuna kakazana wuivāng Mark chapter 1 verses 40 to 42, Luke chapter 8 verses 41 to 42, kala manglaring kawai John wilarik lila, pasaring kawai Matthew wilarik lila, āthumli hoga khuiwi maram thei kawai Hebrew chapter 7 verses 25, kala maram ngatei da wuivāng SEIHΑ sāda pomi. Okathui mangli maningla kha Jishuna kazingramli pamda shitkasanga wuivāng phayet mi jing dale. Wuivāng ithumna vareli SEIHΑ kapo jitharan Jishu ming singda SEIHΑ sai. Jithada sāda āwui thikashurabingli aka aina aka SEIHΑ sāming ro kawai kasoi. Paul na Ephesians chapter 1 verses 15 to 19 li church wuivāng vareli theime kawai kala mangla mathuk kawai SEIHΑ pomi. Shitkasanga kolosha na wuivāng varewi award jipemi kawai kala varewi ngachang theishap kawai SEIHΑ sāmi. Ithada shitkasangwi lungli rasang mamanda church kachunga sakai kala varewi umram mayasang ngasaka. SEIHΑ sāmi kangrok hi Jishu Khristali thikashurabingli sākhangatha otngarut. Okathuili rekasanga thishurda ring salala shitkasang mangachai kawai kala varewi lukamashanchi saikorali tashung miching kawai aka aina aka SEIHΑ saming rok jingsa. Kana kui khai kala sha kui khai tum saikorali varewi sokmi tashung mirano. Amen.